Shosho, guys, welcome back to Speaker Now. So today we are back with another interview. So today is Petty vocalist Yamapiano. So usually we Speaker Now. Jwayele interview abantu be-hip hop and abantu abaningi banela ukuthi Speaker Now isho hip hop and lokho akulona iqiniso. So today we have Lister. Lister, welcome to Speaker Now, Grand. Ndren Gotman njani? Khamba kahle. So Speaker Now ujwayele ukuthola amathi saqumbo enza i-hip hop i-rap abaningi. I think yona dominate lapha qumbo. So wena into yamapiano uyivusa kakhulu la qumbo because into engaqhelekanga ngapha qumbo. Mina into endenze ndichoose ipiano ngoba ngithe kanjonga apha namkhule apha qumbo ngwalapha ngithe kanjonga artists ezininzi zenza hip hop and bona Sure. Qomo came and branch yami way. Ushaya ipiano. Yeah. So maybe before siyaphambili siqala nje la kuqumbu usuka kiphi lali because uqumbu mkhulu unelali eninzi. Mina ndisuka emdini ezansi ngapha la cala ngapha. Okay, ngiyabona emdini. So abantu bangali baya-understand i-wave yakho ipiano bakusupport. Basupportayo nangona beqale hip hop ngisabapita. Because hip hop yona iqhelekile lapha kuma upcoming artists nathi sijwayele interview wabona. So mhlawumbe ake siqale ngegama leli lakho lisuka phi igama lakho i-stage name sakho? Igama le-stage name yami Lister. From primary I think nasenza grade 6 or 7. Dansa nanzekile ke khona lento kuthiwa ama-Italian eGoli. Qomo okay baseleke zizo ngiyibona ngiqala uRosemota nje. Oh ilishandise eKhothane. Yeah. Okay. Dansa basekeze iKhothane so like nadiwana negang yabo sadibana so yami la materialist. So material ujwayeleke ezikhothaneni yabo ento materialist. The first time yami lo record ke ngoqomo okay intoni yoba use i-real name yami manditshintshe ngisebenzise lo list yabo endisebenza kwezindawo esikhothana. So usuka kule influence eKhothana. Mhlawumbe before sephambili ngabe uyisikhothane nawe? Hayi. Unxiba nje qha ngisizwa. So uyafollowa le shandisa yabo le i-movement yabo le because iKhothane eningi sidume ngewena ngedance. Wena khona kwenza uyadansa nawe noma music? Ndiyakwazi udansa ndiyakwazi nantsika but ukudansa andikuyanga nqa. Piece of music. Okay, so kule way yakho music mhlambe bayisupport ekhaya because ama-families amaningi aba-understand lento i-music maybe bakusupport ekhaya. Ikhona support but ayikho like ngalandlela because ngumntana yabo. So banazo izinto abazoyikelayo. So abasupport xa befuna besupportile bayifaka isupport but ngamanye amaxesha bathi bajonga i-results zale nto enzoyenza bazophuma njani. So but bayasupporta. Le way yakho moyenza ayiphazamisi mhlawumbe esikoleni because wena usise high school? Hayi Lord ayiphazamisi. But na xa ngibhala ndiyayimisa nomculo and-record oko because I don't have a studio. So yinto endenza uba ingandiphazamisi naleyo ngoba ndina-studio ndithatha ixesha for uba ndiyorekhod. Okay, ake size le recording because ukurekhoda lento yakho amapiano is something different and o-producer abaningi even ama-beat makers amapiano anqabile apha qumbu so wena wathatha apha ama-beats ukurekhoda amapiano. Ndine-connection yabantu abaseGoli. Okay. Abenza amapiano abanye bayanditexta ukwaba bebona imisebenzi kuyaphusheka. Basho ke ngibafuna utransfer. So bakusendela ama-beats then wena mase uleya ama-vocals. Yeah. So around apha qumbu urekhoda yaphi uma urekhoda so ubuya lo ma-vocals because kumele kudibane noma sekusendela i-beats kumele kuphinde kube khona ama-vocals or phezu kwe-beat so urekhoda kusiphi i-studio? Bendirekhoda ke-AP Sound DJ Surprise. Okay. Qala Mthozela. So nokuya nama-beats urekhoda khona? Bendirekhoda khona. Okay, maybe i-fan base ke ikhona soyibhildile khona apha mhlawumbe esikoleni elalini khamba kanjani la ayakhula ama-numbers? Ayakhula ama-numbers. Into ethethelelayo ngumsebenzi. So zakhulu ungenamuva. Okay, so zingaki mhlawumbe ingoma osorekhodile? Andikho sure ngoba ndiqala kwamculo ndiqale kwi-Xhosa rap. Okay. Ngifuna sifocus kule amapiano because yona into ephushayo njengamanje. Zingaki ingoma zamapiano osonazo njengamanje? Zi-4. Yesterday nenze 2. Okay. Bene-2 bengihleli ndinayo already. But unreleased. Zonke uyarekhoda kuphela u-release? But this year andixelele. Zo-release maybe single noma i-EP? Enzo qala nge-singles. Qala nge-single.
Okay. So wena mhlawumbe mawubhala-ke la as umuntu wamapiano because nepiano khona abashaya ipiano lelifana nabo oScott. uScott bashaya lezi ngoma e-vibe khwalela ipiano leli abalibiza ngathi lamadlozi yabo lezi ngoma lezi zokabza yabo ushaya lipho nepiano ubhala ngayiphi ubhala ngani kahle kahle story sithini istory sakho mawubhala wena upiano. Mna andikwazi ukuthi xa ndihlele endlini undifakele i-beat andikwazi like uba ndithi mandihlale ndibhale mna ndiba na omdla masenze studio. Oh so wena ulo athi wazi yonke into yakho iphuma masusestudio. Yeah, ndiyawazi no freestyler sometimes. Okay, lena i-short verse yami benala ndawo ithi man extend the freestyle. Oh so i-magic uyenza khona lapha e-studio. Yeah. So mhlawumbe mo recorda ke e-studio mhlawumbe uyilama artist ufuna kube nabantu abaningi noma just ufuna kuba no-producer kuphela noma ufuna ukusala wedwa ushaye into yakho wenze njani masuse studio because abantu abaningi especially abakwazi ukubhala bafike bebhale mase be studio bafike befreeze lapha na because ayibisayifana i-vibe mawusabhala ingoma usayizwe noma sofika e-studio wena umisa kanjani. Mna kugcwele kungagcwelanga into endiyenzayo funeka ndiyenze imike funeka ungayoyiki yabo. So if ubambe umoya kuba khona abantu le nto ozoyenza izoba yiyo funeka ube sure ngento oyenzayo uba le ndiyenzayo funeka iphume iyiyo. Yeah, especially because la mapiano kunokuza ukuthi kushaya ama-studio session la abezorekhoda ama-hit song la kumele kube khona la mhlawumbe amantombazane kube khona utshwala leyo vibe so that kube ngathi basephathini so that bezwenza umusic wasephathini wena awukho lapho wena ushaya nje umusic wakho la but noma ufuna kube khona leyo vibe mhlawumbe niyithathe niyifake la kwi-mic izozwakala engomeni. I-vibe uma ikhona iba khona uma ingekho ayikho mna ndiyasebenza noba kunjani. Okay. Kuyazwakala sengifisa ukuzizwa mhlawumbe yiphi ingoma oqala ngayo ukurekhodi amapiano ithini title ithi Nyamezela. Okay so ikhuluma ngani ke leyo mhlawumbe osibreakile down yona le ethi Nyamezela like about ba don't give up yabo. Nyamezela situation okuyo nyamezele like unyamezela like nyamezele nje ungancami yabo kanjalo. So hopefully mhlawumbe ingoma ozosiphefumula no-speaker na because sekunezi chance ukuthi mhlawumbe masizivala i-interview kube khona ingoma oyiperformayo but uzochuzela wena oyiyona oyiyona efilayo. Akhona. Okay, I know just ethi abaqumba siqhelanga lento yakho so safuna uzwisa i-taste mhlawumbe akhona ama-show around abaqumbu noma mhlawumbe eJuzi so waperforma kona noma awukazi ube se-stage usarekhoda nje kuphela kwamanje. Akhona. I think bekunina ngikhoshwa kwakunini but host AP Sounds eMbele. Okay. So uqala kwamperforma pha nange last year bekungoNovember khona iNansika yesule kutsolo Rolando. Ama-contest badume ngawo kutsolo noma uyishow ye-talent. Yeah, talent show. Okay, I ngibonile i-post yakho. Waperforma nakhona. Yathini i-crowd yarate i-crowd yo kakhulu wesandra le xa performa dane hip hop ekhaya nale ethi Nyamezela yapiano sezona senze. So waperforma ingoma eziwu-2 different hip hop nepiano. Okay, at least more abantu ba-performa ba-reactor because yonto ebalekile le ukuthi ungagcini ukuthi urecord music phela kumele uphinde uthathe umusic wakho upha abantu usakubantu lapha especially kuma platforms la ama digital because uspeaker nawo sifuna abantu aba-register music so reach nizwazi uthatha music wenudla le-radioweni usendena kwezinye indawo ningafocus apha qumbu kuphela na ku-YouTube music ube khona because iphinde nilahla amafoni ilahleke nengoma so mawuthi uploadanga anyway this means stuff sakho silahlekile nemali yakho because urecord music awukho cheap. Yeah so kumele uregister nawe uzokwazi ufaka music. Ikhona kutholakala kuyo ingoma zami Ediomac account sikhona ufakile khona. Sikhona. Okay, at least sikhona but kusamele ufane kwezinye indawo especially izindawo efana nabo Spotify nabo Apple Music la uzokwazi khona ukwenza imali because Ediomac uyaposta nje ubona ama-numbers but awekho ama-royalties aphuma khona but at least sikhona ingoma zakho la zikhona so ungakwazi uphinde udownload khona so at least kuyazwakala leyo party so uma bekubiza apha ama-shows athina ama-promoters bakunika imali noma basexelela ngeyitori ikhona nje igig la wabuya khona uphethe something noma mhlawumbe i-roach anything apha kuDecember khona umjita kuthiwa nguLindo Sound nobe yamazi. Okay, ngiyambona uLindo Sound. Yeah, benokuntathu uLindo Sound manje masithone ngapha eNansikeni eSulenkama. Ne kwavaphi. Yeah. So waperforma nakhona. Umjita hayi beninika imali benibhatala.
Okay, hayi kulistiwe mayikhona into ithola amele iphinde ibuye yabo nasekhaya ubuya na something so bezobodwa lento music akudlala inayo income because kuba ngathi uyadlala mawuzeloku mawufuna ukuhamba ufuna imali ebona abazali yo record ufuna imali yo recorder but ayikho into obuya nayo na this means is like lento yakho I waste imali abazali so I know kuyazwakala istory sami mhlawumbe ke kuma socials mhlawumbe abantu bakuthola phi Facebook ngiyatholakala TikTok ne-WhatsApp ngezona ngathi yanti sileqa kakhulu lezo sizo zo 3 TikTok athini ama-handles akho awusho lapho camera jonga leya camera ku TikTok ikhona movement nezingoma ezibendo record ezolo zikhona phaya zikwipindi zipinile gama lami Listar SA yabo so i-followers I think zileqa 800 and something yabo ku Facebook 3K i-followers then WhatsApp ke ngoku lapha ndithetha khona ne-artist ezifuna ushare project yabo okay maybe before sivala nje kubuze nje question egcina mhlawumbe akhona ama-artist aqumbu mhlawumbe even abangenzi le way uyenza because abekho baningi abenza amapiano I think so I think abekho abantu abama-vocalist amapiano mhlawumbe obani osafuna ushaya ama-features nabo mhlawumbe u-DJ noma mhlawumbe umuntu ozoshaya i-verse kuleshandi sakho noma i-vocalist you can even look beyond uqumbu khona uTholo khona umthatha anyway just abantu aba-reachable kuTholo ukhona umjida ngoba nanibuya la show yapha khona umjida cabasaba uyayenza ipiano pha yena wabethi iXhosa rap yabo kube cama mhlamba ayikho artist yepiano nana vela ngena ngepiano nthe manibuya umjida one text yabo cha igama lakhe nisalibele one text umjida wanifakela ingoma zakhe zepiano wanifakela ibeat wafuna sisebenza so sengilamjida endimaziyo around wepiano bekhona nomnye umjida wami sesule ngama naye besenze iXhosa rap ibonile ba hey ufuna ukuguquka nami ngokuze piano okay akulungile ithatheni wave ipiano vele liyabhadala abantu bepiano abaningi bayabhukwa i-pop right now ibona ama-flames i-pop even national ama-artist i-pop awabhukwa but ipiano lisenayo leyo hype leyo so I think i-move right lo yenzayo just I hope bazoba baningi abantu abayenzayo so lethi ungayenzi uwe wedwa like ibe something like i-movement okay but so speaker now so lo sikubhekile because awuka-release ufuna ubuya kahle mase unengoma bo so-release-ile abantu sibona ama-numbers ukuthi abantu bathini so manje sokunezi chance ukuthi uphefumele lezi ngoma zakho uthembayo uthe uzophefuma ziphi ngizokubamba lethi Nyamezela yabo okay so performa nje yona okay akulungile so recorda wona ke anyway guys sekhona ku Twitter ethi speaker now sikhona ku Facebook speaker now sikhona na TikTok speaker now show away we out